categoría B, de 23 a 50 anos, por darlle a volta ao discurso medioambiental, procurando un camiño menos trillado e convertendo a defensa do cambio climático en denuncia a Novo Clima Galego de Andrés Camesero. Un programa na televisión sobre o cambio climático e deu-me que cavilares, porque dixen eu, aguardo un momento, eu cando era pequeno na Galiza chovía, que chovía, que chovía, que chovía, daí que te perra, daí que te perra. Era impossível vivir todos os dias no inverno nas grises. O verão, isto começava a mediados de junho e rematava a principios de setembro, aquilo era un inferno. Nada, quería agradecer a toda a xente que organiza Portas na Rede o seu traballo, agradecer a Esteban o animarme a participar, agradecer moito o apoio de toda a xente que me apoia en YouTube. Bueno, quero dicir que me dá un pouco de mágoa gañar isto porque iso quer dicir que non todos o gañamos. A consecuencia lógica sería que o repartise o que non vou facer, porque o vou dedicar para o desenvolvemento do Frente de Libertación do Grelo, mercando grelos, navizas, que o que precisa Galiza. ¡Viva España!